ZPM leader pulal du oman Congress le MNF in sarkar anin kai shwai chok chungin kalphung thlak an nei lova anin lal chok satlia mai ni in a soi voina mamit East Block ZPM in leng puiveng thar YMA Recreation Center conference an nei ahman puina a pulal du oma hian MNF le Congress kai shwai sarkar om to te chuan an du danin suman manga sarkar sum chuan a thlen na tur a thleng lo na sa hle ni in a soya sarkar le puya tanga scheme tam tak mi puita na local chu mangkholowa pu in tuna chuan central in thupe khau tak chwa in kalphum thar mangin sum en koldan athunun ta a Mizoram sarkar po in sum lama har satna na satak ato pha ti asoi ZPM leader chuan tunaro rel na phongwan tu MNF kai shwai Mizoram sarkar chu sum en kol konga lo cham lai le dera pu in kum khat chunga sum in dailo na tur cheng vaibel che sang chuang an chu swala tang ringot po in sarkar chu sum en kol konga arin tlak lo zia alang chiang ani atia puk tura an chut ba khina satakin an puk bela thildanga puk thei zong zong an puk vek to hnuwa overdraft in an puk ta sek maya treasury khar em ngai lovin har satakin an sham ni in a soi Mizoram sarkar in PMGSY na thona cheng vaibel che chuang abat sakmek ti pulal du oma chuan a soya sarkar na thokten lo an la theilawa sum awana wangin rammi puin an tuar mek ti soin an sarkar masak khan healthcare an lo hlo cham to a tuna po puk chopin healthcare scheme an siama kum puk chopin healthcare scheme an siam kum sang ni som ni October atangin damloin enkol na sen sau an pe theilo tana mitam takmang angin an omek ti asoya pathian le mi puizara ZPM in thune ina an changani chuan healthcare chudam lo te tan a thei chin china sum sen ngai lo cashless system a kalpui ani don ti pulal du ama chuan asoi Mamit East Block ZPM President pu Hlarim Ruata kai shwa in khoma hian NIT lengpui forest clearance fel lo wangare tak na chol chan to chu chunjom patani theina Mizoram sarkar chu chakzoka malaturte sarkar in instruction puina hun rei tak semlawa ada chu adong tura than tharle ladong kim lo te hena pe chuak wat turte ropui chief ecotourism siamek rei tak na chol chan to a thil dik lo a omani chuan chui chuaka shem turle ruwa man na omsa anga na chunjom le turte Congress le MNF in kumsom thum panga chuang rawan in rel chok chunga raman kai shwai dan le an thlen chin chu lung oi har an ti thu resolution an siama he in khoma hian an party zom thar te chu pulal du oman alom lu tani aizot lang nuam MOP in upate ni an man na chu aizot south to bia to MLA pulal chwan thangan a man puya kum upate chu nam ro hlu ramle nam ti za om tu an ni ti soyen lutwa khenga dam te chu pathian mal som na ani ti asoi Ramnun Sports Complex le Ramthar North branch MOP in upatani an man na chu ZOnet to bia to MLA Dr. Vanal Thanan amhan puya kum upate chu ramtan an hlu le ti soyen pathian in shisel na thatak pezel se chung kwale khotlang tan an ti thei tok ti adam reng turin du sakna ahlana Ramnun Sports Complex MOP in Silver Jubilee shat reng na lung an phun a honga ZOnet to bia to MLA hian tuk in khan abial chung veng sang sanga amamo tu than chwa te nena in chung tu rangwa asemani Dr. Vanal Thana ZOnet to bial to MLA chuan tukin khana bial chunga veng sang sanga mamo tu than chwate tan in chung tu rangwa hlana chun lama Ramhun Sports Complex le Ramthar North ta te upatani ahman puibok Ramhun South MHEP hola rangwa hlanna hun manna a hian ZOnet to ZPM block shwai tu tenan troyoma bial to MLA chuan chung ko pakhat zel tan phek somthum pani zelin chung ko som hna ahlana ni Dr. Vanal Thana chuan sarkarin kan bial chunga amamo tu ten hena pek to rangwa min pe hi kan lom tak zeta mamo tu ten tangkai taka an man ngei ka be se he tan puina hi Rural Development Department atanga subsidy ami puita na ruwa manani a thingtlang lam hasona kan ngai to arwalin khopuya mamo tu antam ema hetiang ruwa manna sarkarin a siam hi alom om tak zet ani ate Ramhun Sports Complex le Ramthar North ta te upateni manpuin Ramhun Sports Complex Silver Jubilee lungphuna hongboka upateni ahmanpuina athu soin kung upazok te hi kan ramtan hian inhlua pathian in trisel na thatak pezel che usila chungkota ne khotlang tan in theitok in lauti hi aropuin ahlutak zetani atibok MLA hian Ramhun Sports Complex MOP hena lungphun siam na tur sumfai cheng singli pein MLA fan ta tangin na thona tur cheng noi khat singa apebok